Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала тутуп аткан розолорду, кечиндеси жамаат менен окуп аткан таравих, тасбих, хатмул Кур'андарды кабыл кылсын. Бендечилик, инсанчылык кылып, билип билбей кылган ушул күнгө чейинки күнөөлөрүбүздү кечирип, мындан аркы жашообузду Аллах Таала өзү берекелүү кылган болсун. Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlar менен жиндерди өзүмө кулчулук кылыш үчүн, ибадат үчүн жараттым дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, ибадаттын акысын бере турган, ибадатка өзгөчөлөнгөн берекелүү ибадат айы Рамазан айында сиздер менен жолугуп отурабыз. Рамазан айы кереметтүү Кур'ан айткандай, Ayyamen ma'dudat, sanalуу күндөр, ченелүү күндөр, жыл 12 ай эмес, күн түн эмес. Кереметтүү Кур'ан Рамазан айын саналуу бир күндөрдө гана фарз кылынды дейт. Демек, мына ошол саналуу күндөрдүн дагы мына бүгүн биз сиздер менен 13-14 күнүн уже өткөрүп, тең жарымын өткөрүп, Рамазандын ортосуна келип отурабыз. Кечээ гана Рамазан жакындады деп, кечээ гана Рамазан башталды деп аткан болсок, бүгүн Рамазандын жарымында турабыз. Бүгүн Рамазандын жарымы кеткен болсо, бул Рамазандан алына турган эң чоң сабактардан болгон бир сабак. Рамазандын жарымы келген болсо, кээ бирөөлөрдүн өмүрүнүн жарымы өтүп кетти. Бүгүн Рамазандын жарымы өтүп кеткен болсо, кээ бирөөлөрдүн жашоосунун жарымы өтүп кетти. Бүгүн Рамазан аяктап аткан болсо, бул кээ бирлерибиздин жашообуз Кудай Таала тарабынан берилген 60 жыл, 70 жылдык өмүрүбүздүн аяктап аткандыгынан кабар берет. Демек, бул жараткан Аллах Таала тарабынан Рамазан сабагынан алына турган бир сабак. Саналуу бул күндөр Рамазандын бүтүп аткандагысы бул Аллах Таала тарабынан келген 30 күндүк ибадат аяктап аткан болсо, балким Аллах Таала тарабынан берилген өмүр дагы мына ушул Рамазан сыяктуу аяктап аткандыгын эске алып, бүгүн орозо чыкканга чейин көбүрөөк мешитке каттап калалы, көбүрөөк орозо тутуп калалы деп 30 күнгө бир аяр мамиле жасап аткан сыяктуу Аллах Таала тарабынан берилген өмүргө дагы мына ошондой аяр мамиле жасаганды Аллах Таала баарыбызга насип кылган болсун. Salman Farsi radıyallahu teala anhu قال خطبنا Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir yevmi min Şaban. Salman Farsi aytат, пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı baştalharda bizge mına ушундай bir кайрылуу кылды, bizge mına ушундай bir сабак айтты. Eyyuhannas, o adamlar, innahu qad azallakum shahrun azim. Silerge berekelүү ay kirip geldi. Şahrun mübarek, al berekelүү ay, ulu ay. Fihi leyletun hayrun min alfi şahr. Al ayda bir keçe var. Al keçe 1000 aydan artık. Faradallahu siyameh. Allah Taala al aydağı orozo harmoonu farz kıldı. Ve ceale qiyama leyletin tatavvuan. Tündölörü cemaat menen okulup atkan namazlardı janakınday tündölörü cemaat menen okugan namazlardı nafil kıldı. Femen tatavva fihi bi khislatin minel hayr. Kimde kim uşul ayda nafili ibadatlardı berilүү menen, ihlas menen, jakşı niyet menen atkara turgan bolsa, kana kemen adda faridatan fima siwah. Bul aydan özgö maalda farz atkarganday soop bolot. Bul aydagı nafil ibadatlar Ramazandan tışkarı atkarılıngan farz menen soğuğu barabar bolat. Ve men adda fihi faridatan, kim Ramazan ayında bir orozonu bir farzda atkara turgan bolsa, Kuday Taala tarabından mildet kılıngan farz ibadatda atkara turgan bolsa, kana kemen adda 70 faridatan fima siwah. Orozodan tışkarı 70 farzda atkarganday soğup alat. Ve huve şahrus sabr. Bul sabır ayı. Ve sabru savabuhul cennet. Alemi sabırdın soğuğu cennet ekendigi barыбызга belgilүү. Şahrul muasat. Şahrun yüzdadi fihi rizqul mu'min. Bul Allah Taala tarabından bir rahmat bolup, momundun rızkısı köbeytülünө turgan ay. Men fattara saimen kana magfiratan li zunubih. Kim bul ayda bir oroza tutkan adamdın oğzunu açıra turgan bolsa, al adamdın günöөлөрүнүн keçirilişine sebep bolat. Wa itqu raqabatihi minan nar. Tozokton denesini kutkaruga mümkünçülük bolat. Wa kana lahu mislu ajruhu min gayri an yuntaqasa min ajrihi şey'un. Oroza tutkan adamdın kança soğuk ola turgan bolsa, oğuz açırgan adam, oroza tutkan adamdın soğuğundan kıpınday da kemibesden oşol soğukko şerikteş bolat. Bul ay
Пайgambar sallallahu aleyhi ve sellem uada kılganday Allah Taala bul ayda kimde kim orozda karmagan bolsa oğuz açırgan insandın oğuzun açırsa al adam tozokton kutuluşuna, günahlarından arılışına, rızkısının köpeyişine sebepçi olat dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kayırılıp sahabalar ya Resulallah leysa kulna necid ma yuftirus saim bardığı üzere siz aytkanday açkalardan kursağın toygozup oğuza çarkılıp ver albayбыз da dedi. Siz hazır oğuza çarkılıp verseňer çoğun soğup tabasыңар dediniz. Eşmet kılalat, taşmat kılalat, bırak bunu olur biz kıla albayбыз da bizde adamdardın oğuzunu açıra turgan aşıkça tamağыбыз, akçabız yok dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men jogorda aytkan soğuptu alat kimde kim bir urttam su menen je bir kurma menen je bolbosa mına oşol janakı bir içe turgan süt menen oğuz açırsa dagı mına oşol nerse jogorda men aytkan günahlarının keçirilişine sebep bolat. Jogorda men aytkan oroza tutkan adamın soğuğuna şerikteş bolat. Tozokton kutuluusuna sebep bolat eger bir urttam su menen je jartı kurma menen dagı oğuz açırgan bolsa deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde ittaqun nara walaw bi shiqqi tamra. Tozokton özüňördi saktagıla eger jartı kurma menen bolsa dagı deydi. Hurmatly musulman bir tugandar, şahrun awwaluhu rahma. Bul aydın başı Allah'ın rahmatı jaytken, wa awsatuhu magfira. Allah'ın keçirimi jağan deneler tozokton kutuluşuna sebep bolgon özgöçe ay. Wa man khaffafa an mamlukihi fihi a'taqahullahu minan nar. Kimde kim bul ayda kolasında iştegenderge. Hem hadiste özünün kolasında kuldarında deyt, bugün emi kuldar yok. Bugün mına oşol kolasında iştegen, har kanday tarmakta iştegen emne kol astыңızda kızmatçılar, rabochiler var. Ramazan ayının hurmatına oşolorga bir oğuz açarga bir jarım saat erterak jönötüp koygan bolsoňuz, abette biraz emne esalып algıla başka jana başka uşul siyaktуу kol astındagılarga jеңилдик bergen bolsa, Allah Taala al insandı tozok otundan kutkarat deyt. Hurmatly musulman bir tugandar, Ramazan ayı bul adam balası özünün nafsini terbiyelay turgan ay. Açkalardın kadırın bile turgan ay. Jey turgan ay emes, jedire turgan ay. Bul kursaktın kul ekendigimiz emes, balkim Kudaydın kul ekendigimizni bir dalildey turgan ay ekendigini bardığımız esten çıkarbaşыбыз gerek. Özgöçölөнгөн kede tamakты jaşaş üçün emes, jaşatış üçün jey turgan özgöçe ay ekendigin eski alabыз, hurmatly musulman bir tugandar. As-sadaqatu fi şahri Ramazan şahnu azam. Bul Ramazan ayında sadaka kılуу, Ramazan ayında oğuza çar kılуудun soğuğu ayavay çoň. Jaratkan Allah Taala kim kaysıl nerse menen sadaka kılgan bolsa Allah Taala oşol nerse menen жооп берет. Bereşendik kılgan bolsa Allah Taala bereşendigi menen köpeytip beret. Keçirimdүүлүк kılgan bolsa Allah Taala keçirimdүүлүgü menen al insanды dagı keçiret. Kim jakşı mamile kılgan bolsa Allah Taala dagı al pendege jakşı mamile kılat. Kanday gana soğup işte jarışpaňız, Allah Taala oşol soğup iş menen sizlerge eselep жообун бере turgan özgöçe ay eken. Bul ayda Allah Taala yacudu ala ibadihi fi haza şahri bir rahme vel mağfira. Özünün merimdүүлügü, keçirimdүүлügü menen pendelerine özgöçe bereşendik kılat. Ve men cad ala ibadillahi cadallahu aleyhi bil ata'i vel fadl. Kim pendelerge bereşendik kısa Allah Taala dagı al insanlarga bereşendik menen жооп beret. Vel cezau min cinsil amel. Kim kaysıl nerse menen Allah Taala da soğupta jarışkan bolsa Allah Taala dagı oşol nersede al pendelerge жооп beret, hurmatly musulman bir tugandar. Jaratkan Allah Taala bul ayda barыбызга Ramazan ay karmoonu, Ramazan orozosu menen ibadat ötkөрүүnü, orozada kebir kemçilikler ketip kalgan bolsa, mına oşol kemçiliklerdi joyuş üçün sadaka fitirlerdi mildet kıldı. Kimdir biri orozo karmap atıp gıybatga kirip ketken bolsa, jaman sözlerge kirip ketken bolsa, jana başka adebakla kulk münöz süylegen söz jürüm turumu menen orozosunda kemçildik getirgen bolsa, oşol kemçildiklerдің жазасы баарыңыздарга белгилүү болгон жыл сайын берип жүргөн жанакы садака фитир орозо кармап атып орозо учурунда кетирген кемчилдиктерди жоюп жок кылыш үчүн инсандар тараны Аллах Таала тарабынан мына ошол жеңилдик катары бизге берилген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бейиште бир үй бар. Инна фил дженнати гурафан юра захируха мин батиниха. Бейиште бир хан сарай бар. Анын sırtından içi görünüt, içinen sırtı görünüt.
A'addahallahu liman alanal kalam. Kim Allah Taala al uyda kim yaxshi so'z söylese, va at'ama ta'am, özgeler açkalardan kursagın toygotsa, oroza qarmasa, va salla bil-layl wan nas niyam, adamlar uxtab atqanda kecheleri namaz menen ibadat menen ötkөрgөн bolsa Ramazan ayını, Allah Taala al beyiштеги хан saraydı, sırtынан içinen tışı көрүнгөн özgöçө үйдү түндөлөрү oroza qarmap, özgölөрдүн kursagын toygozуп, anan жақшы сөз сөйлөгөн insanlar üçün dayardagan deydi urmatı musulman bir tuğanlar. Kânen nebiyyü ecveden nas ve ecvedu ma yakunu fi Ramazan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan en bereşenili. Özgöçö Ramazan ayında özgöçö bereşendigi karmaytile. Keremetli Kur'an'da Bakara suresinin 263. ayetinde Kavlun ma'ruf ve mağfiratun hayr min sadakatin yatbauha aza vallahu ganiyyun halim. Жақшы söz jana keçirimdүүлүk mildet kılıp ıza menen berilingen sadakadan jakşırak Allah Taala bay jana pendelerini ayabay sılık jumşak. Ve in tubdu sadakat fa ni'ma hiya ve in tukhfuha ve tu'tuha al-fuqara fa huwa hayrun lakum. Eger sadakany aşkere bergen bolsoňor, özgölörgө körgözüp bergen bolsoňor, bul siler üçün jakşı. Ve in tukhfuha ve tu'tuha al-fuqara, eger jaşırıp kede kembagallarga bergen bolsoňor, bul andan dagı jakşı. Ve yukaffir ankum min sayyiatikum, oşol kılgan jaşırıp bergen sadakaňar üçün Allah Taala silerdiň günöөлөрüňөрдü keçirip jok kılat. Wallahu bima ta'maluna habir. Allah Taala silerdiň kılgan işiňerdiň bardygynan kabardar. Bakara suresi 271. ayet. Meselüllezine yunfikuna amvalahum fi sabilillah kemesel habbetin enbetet seb'a senabile fi kulli sunbiletin mi'atu habbe. Wallahu yudaifu limen yasha wallahu vasiun alim. Bakara suresi 261. ayet. Allah yolunda sadakasını bergen insanlar bul bir dan buday siyaktı. Bir dan diyekkende anan jeti baş alıp her bir başta 100'den danı var siyaktı. Allah Taala silerdiň kılgan jakşylığıňardy, ihsanıňardy bir dan budaydan jeti başlı buday çıkıp her birinde 100'den danı var siyaktı köweytip beret. Wallahu vasiun alim. Allah Taala kenen barın bilүүчү bereşen zat. Bakara suresinin 276. ayeti. İnnel musaddikine vel musaddikat ve akradullaha qardan hasana yudaaf lehum ve lehum acrun kerim. Hadis suresi 18 eken. Geçiresizler. Çındığında sadaka berүүчү erkekler jana sadaka berүүчү ayallar Allah Taalany jakşı karız kılgandar. Sadaka berүүчү erkekler jana sadaka berүүчү ayallar Allah Taalany jakşı karız kılgandar. Sadakany kede bir muhtaç pendege berip atkanda men bul pendege emes, muna oşol Allah Taalaga berip atam, Kudayım seni karız kılıp atam dep bergenler. Yudaaf lehum, alardın sooptoru Allah Taala tarafına eselenet. Ve lehum acrun kerim, Allah Taala tarafından alar üçün ulu sıylıktar var deydi. Ayşe neviz sadaka bererden murda, muna oşol sadaka bere turgan dinar dirhamlarına atırdan sevip, cıttuu kılıp, tazalap, anan kim beretken. O ummul müminin, o imandulardın apası emni üçün mınday kılasız dese, men berip atkan sadaka, kedeydin koluna düşpesden murda, jaratkanга түшөt, janakындай jamanın başkasın emes, en jakşısın, qoozun, jıttuusun berişim kerek dep berip atkан sadakany Ayşe neviz janakындай atırdan sevip jakşınakay kılıp beretken. Urmatly musulman bir tuğandar, Ramazan ayı bereşendik ayı, Ramazan ayı özgölördü toygoza turgan ay, Ramazan ayı özgölörge tamak bere turgan ay. Tamak bergende, sadaka bergende Ayşe neviz siyaktı, menim bergen sadakam kedey kembagalga koluna düşpesden murda Jaratkanın koluna düşöt, Allah Taalaga barat dep, mına oşol en jakşısın bergendi, amal kulu bardygybızga nasip kılsın. Bakara suresinin 276. ayetinde Yamhaqullahu riba ve yurbis sadakat. Allah Taala sütkorduktu, kreditti, prosentke akça berүүnü jok kılat, janakınday bankrot kılat. Ve yurbis sadakat, sadakalardı öndüröt, köveytüröt, östüröt. Wallahu la yuhibbu kulle kuffarin asim. Allah Taala günökör, çekten çıkkan kapırlardı jek göröt, alardı jaktırbayt deyt urmatly musulman bir tuğandar. Ve sadakatu min a'zam asbabin fikakin nafsi min qaydi şeytan. Sadaka
adam balasını şeytanın kişeninden çıkarışına en negizgi sebep bolgan amal eken. Şeytan en jaman körgönü bereşen insan eken. Şeytan insandardı kişende olatken, bayla olatken. Sadaka çıkarıp berүү seni kişende kurçap algan şeytandın çınjırlarından kutuluğa sebep bolatken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Ma yahruju rajulun şey'an minas sadaka hatta yafukka anhal lihya 70 şeytanan." Eğer pende sadaka çıkara turgan bolsa, al mına oşol özünün жүзүн, оозун жанакындай не кишендеп салган 70 шайтанды жеңип андан кийин берет дейт. Сизди кишендеп караган бүгүн эшмет колго түштү, ташмет колго түштү десе колуна кишен салып бир салда жетелеп алат. Садака берем деген инсанды 70 шайтан кишендеп кармап алат экен. Пайгамбар айтат: кимде ким садака берген болсо, ошол кишен деген 70 шайтанды жеңип, алардын кишенин үзүп салып, андан кийин садака берет дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан айы бүгүн оң жак, сол жак, кээде ага ини, эже карындаш бар, тууган урук бар. Ачкаларды, кыйналгандарга бир аз садака менен башка менен көңүлүн көтөртө турган, бүгүн тек гана ашказан менен орозо кармап бир сооп таппастан, балким өзгөлөрдү кубантуу менен дагы бир орозо таба турган бир ихсандын, садаканын, зекеттин дагы берешендиктин, кечиримдүүлүктүн, жарашуунун, сылыктыктын, жумшактыктын ай экендигини эске алып, жараткан Аллах Тааланын асына барганда эсепсиз сооп алганды Аллах Таала баарыбызга насип кылган болсун. Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала 90 жерде ырыскыны убада кылат. Пендем, ырыскыны мен берем, кыжалат болбо, ачка өлбөйсүн деп. 90 жерде Аллах Таала ырыскыны убада кылат. Бир эле аятта бир жерде шайтан эгер садака берсеңер кедей болуп каласыңар деп туруп кедейчиликти убада кылат. 90 жерде шайтан менен сени, мени, байлыкты, бийликти жараткан Кудай Таала ырыскыны убада кылат. 90 жердеги Кудайдын убадасына ишенбей, бир жерде шайтан кедейчиликти убада кылат. Ошого ишенип берсем өзүмө калбай калат, балама калбай калат, машинамды чоңойто албай калам, үйүмдү чоңойто албай калам, анте албай калам, минте албай калам, кийим ала албай калам, жана башка, эми банкымда акчам азайып калат деп бир жерде шайтандын убадасына баш ийген инсандар бар деп алымдар айтат. Кереметтүү Кур'анда ырыскыны мен берем, коркпой иштете бер деп Аллах Таала 90 жерде убада берет. Шайтан эгер андай кылсаңар кедей болуп каласыңар деп туруп бир жерде айтат. 90 жердеги Кудай Тааланын сөзүнө ишенбестен шайтан туура айтат, берсем кемип калат деп бир жердеги шайтандын сөзүнө азгырылып, жанакы тапкан акчаны ким бирөө айтканда ушу көкүрөк чөнтөйгө салат, ошо боюнча Кудай кааласа эми жан менен кошо чыгасын, бакам жайгаш деп туруп бүктөп туруп салып койгон дагы инсандар бар. Кудай Таалам иншалла мына берешен айында баардыгыбыз иншалла берешендердин катарында толуктасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үстүнгү кол астыңкы колдон жакшы дейт. Өзгөчө бул зекет, садака жөн айларда болгон болсо кандай соопту, бирок Рамазан айында болгондо бул 70 эсе, 70 миң эсе. Валлаху юдаифу лиман яша валлаху васиун алим. Аллах каалагандарга андан дагы көбөйтөт. Балким Аллах Таала кенен билүүчү, андан дагы сообу көбөйүшү мүмкүн. Ас-садака мин азами асбабит тадави. Садака лечение кылуунун, дарылануунун эң бир чоң себеби. Утуру текшерилип тургандар бар, жанакы сахарына дары ичип турат, давлениясына дары ичип турат, өзүнүн утуру көзөмөлдөп турат, диетада жүргөндөр бар, койдун шорпосу, серкенин шорпосу, уйдуку, жылкыныкы сурап ичет. Не үчүн? Ден соолукта бир аз жаракын арушуна кылып койбойн, бурача айтканда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эң жакшы садаканын лечениясы, ден соолуктун дарылануунун эң жакшы лечениясы бул садака дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Дау мардакум бис садака." Касалыңарды, оорулууңарды садака менен дарылагыла дейт. Кээде томографиядан томография, УЗИден УЗИ, врачтан врач жүрө бербестен жараткан Аллах Таала ооруну берген зат шифаны дагы берет. Албетте медицинаны танбайбыз, бирок себебин дагы кылыш керек. Жаратканга дагы жалбарып, бир аз садака кылып койгон болсок, ас-садакату раддул бала, садака балелерден кайтарат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Дау мардакум бис садака", оорулууңарды
sadaka menen darılagıla deydi. İbn-i Qayyim rahimahullah aytat: "Lis-sadaqati ta'sirun ajib fi daf'i anwa'il bala." Sadakanın taң kalıştuu eldin bardığı moyundagan balelerden tosa turgan kasiyeti var deydi. Sadakanın eldin bardığı moyundagan taң kalıştuu balelerden tosa turgan özünün kasiyeti var. Walau kanat min fajir. Eğer oşol sadakany bir fajir, buzuku adam kılsa dağı, janakınday zalim adam kılsa dağı, bel min kafir, imansız adam kılsa dağı, ve haza amrun ma'lumun inden nas, adamların arasında belgilүү deyt. Al kapır bolağı, zalim bolağı, buzukulu ayırması yok. Sadaka oşol zalimdi, oşol kapırdı, oşol buzukunu balelerden saktaştığı adamların arasında belgilүү dep İbn-i Qayyim degen uluu alımlardan biri aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Afdalus sadaka sadakatun fi Ramadan." Sadakanın en jakşısı Ramazan ayında kılıngan sadaka. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir gazinde aytat: "Eyyuma mu'min at'ama mu'minan." Kaysi bir mu'min ikinci bir mu'mindu toygozgon bolsa kursağı açık kalardı. At'amahullahu min semeril cennet, min simaril cennet. Allah Teala al insandı beiştin mömölörü menen toygozat. Ve men saka mu'minen ala zama'in sakahullahu min rahiqil maktum. Kim bir çankagandı sugar koya turgan bolsa, Allah Teala inşallah cennetin suusu menen kıyamatta sugarat et. Hurmatly musulman bir tugandar, Ramazan ayı jey turgan emes, buga çeyin aytkanыбыздай, özgölördü jedire turgan, toygozo turgan ay eken, özgölörgө iftarlık bere turgan, bataсын ala turgan, biri-biribиз menen mamileni bekemdey turgan, biri-biribиз menen jaraşa turgan, biri-biribиз menen jaraşıp gana koybostan mындан ары ынтымак жашоого bir bet alышыбызга bir sebepçi болгон özgöçө aylardan eken. Jaratkan Allah Taala üç türlü insanga çeksiz soğuktordu vaada kılat. Üç türlü insanga kıyamatta çeksiz soğuk olat deydi. Namaz okuganlar mınça alat, sadaka vergenler mınça alat, her kiminin özünün soğuktoru belgili. Bирок üç türlü adamga çeksiz soğuk veriletken. Alardın birincisi فَمَنْ عَفَى وَأَسْلَهَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. Kim kelimeti Kur'an'da Allah Teala aytat, kim keçirse, keçiriyle koybasın, keçirgende kim mamileni bekem dese, فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ, kıyamatta soğuğun Kuday'dan çeksiz alat deydi. Kıyamatta soğuğunu çeksiz alat. İkincisi, adam balasının kılgan bardık amalları öz üçün, bir gana orozosu men üçün, orozonun soğuğun men berem deydi. Orozoga kança soğup alıştagı belgisiz eken. Kıyamatta Kuday Teala'nın asına varganda Allah Teala liçine özüm esepleşimdir. İkinci soğuptu çeksiz ala turgan amal bu. Oroza karmagandardın orozosuna soğuk eken alemi. Üçüncü Allah Teala'nın asına varganda çeksiz soğuk ala turgandar. Bana jogorda baytan beri biz aytkan nerselerden bari andan çıkarımına akırkı eki soğuğun çeksiz ala turgan nerseler üçün dağı sabır kerek, yer kerek. İnnemâ yuvaffes sabirun acrohum bi gayri hisab. Şındığında sabırdılar soğuğun çeksiz alat deyt. İnşallah bana oşol orozoga sabır kılasız, açkalıkka sabır kılasız, jokçulukka sabır kılasız, janakınday sadaka verem, başka verem degen bolsoңуз, şeytan taraftan kelgen kүйütkө sabır kılasız. Orup kalsanız oruğa sabır kılasız. Jana başka birөө uruşkan koşuna menen, dos menen, bir tugan menen jaraşış üçün aga sabır kılasız. Kede namus jol berbek başka kubayt. Bardık nersenin sabır İnnemâ yuvaffes sabirun acrohum bi gayri hisab. Şındığında sabırdular soğuğun çeksiz alat. Men fattara saimen kâne lehu mislu acrihi gayra en la yunqasa min acri saim. Kimde bul Ramazan ayında bir ödün kursağın toygosu oğuzunu açırsa, keçke oroza karmagan adamga kança soğuk berilingen bolsa, oğuz açırgan insanga da oşo soğuktan hiçbir kemi besen soğuk berilet. Hormatly musulman bir tugandar, barıngızlarga belgili bolgondoy, jarım saattan beri vakit ekonomdoyun dep jagım dağıtalıp kaldı. Tınbastan süylep atkanım bir kança ayat hadislerin bardığı sadakaga bagıştaldı. Sadaka albatta en jakşı sadaka bul ayalına berilingen sadaka, bala çakana berilingen sadaka. Andan keyingisi mına oşol kolu koşnaga, andan keyingisi mına oşol tuğan uruka, anan sen bilgen bugün senin mına oşol biraz tıyın tıpırına muhtaç bolup atkan insanlarga berilingen sadaka en jakşı sadaka. Anın içinen dağı eğer oşol sadaka bugün
орозо күндөрүндө, орозо түндөрүндө болгон болсо, бул дагы мына ошол өзгөчөлөнгөн сооптордон барыңыздарга белгилүү болгондой, бүгүн биздин коомдо канчалаган операцияга жана башкага муктаж болгон инсандар бар. Анын катарында мына кече 2-3 күндөн бери интернетте жанакы жардам чогултулуп аткан, башка болуп аткан Хамза деген 2 жашар инибизге, мына ошол уулубузга 170 миллион сом каражат керек экен. Мына ошого дагы атайын сыртта жанакы сары жилет менен коробка кармаган балдар жөнөтүлүнгөн. Мына ошолорго чыгып баратып, бир аз садакадан башкадан берип койсоңуздар сураныч. Анан Рамазан айында өзгөчө жанакы мен жогоруда айткан орозонун кемчиликтерин кетире турган садака фитир деген нерсе бар. Ошол садака фитир орозо тутуп атып кээ бир кемчиликтер кылып койгон болсок, ошону жоюш үчүн. Ал садака фитир өзү мечитке эмес, медресеге эмес, садака фитир ошол ачкаларга, муктаждарга кетиш керек. Адатта биз ачкаларга, муктаждарга берсек, намыстангандыгы үчүн мечитке чогултуп, анан мечит аркылуу ошол кедейген балдарга, башкаларга берип аткандыгыбыз, мечит бир ортомчу болуп берип аткандыгыбыз, почтальон болуп. Болбосо ошол эмне мечитке алып келип сөзсүз дамылага бериш шарт эмес, ошол тааныган, билген оң жак, сол жак кошунаңыз, агайыныңыз болгон болсо, берип койгон болсоңуз эмне болот? Жарайт иншалла. Бүгүн мына ошол садака фитирдин эң бир жанакындай муктажы, татыктуусу мына ошол өмүр менен, өлүм менен алышып аткан ошол Хамзанын атасына иншалла ошол жигитке берген болсок, Аллах Таала ошол акчаларды бир себеп кылып, акча эле берип койбостон, моундай бир улуу инсандар орозо оозуңуздар менен жума күнүндө жамаатка келип отурасыздар. Жума күнү дуалар кабыл болот, орозо инсандын дуасы кабыл болот. Өзгөчө сиздер сыяктуу Кудайга бир жанакындай жылдап ибадатта башкада түз жүргөн, жума намазын калтырбаган инсандардын дуалары, ихластары кабыл болот. Иншалла дуа да кылып койсоңуздар, анан мына ошол бүгүн эми эң актуалдуусу мына ошол Хамза болгондугу үчүн Хамзага болбосо дагы өзүңүз билген, тааныган муктаждарга мына ошол бир аз садака берип турган болсоңуздар, орозолорубуздун кемчиликтерин жоюп, мындан аркы жашообузга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, дау мардоакум бис садака. Бүгүн ал Хамза ооруп аткан болсо, эртеге сенин же менин балам ооруп калат, оорубайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Балким бүгүнкү берген садаканын айынан мына ошондой бир оорудан сиз экөөбүздүн балабыз оолак болуп калышы мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ас-садакату раддул бала, садака балелердин алдын алат дейт, кырсыктардын алдын алат, оорулардын алдын алат дейт. Иншалла мына ошол ниет менен, ихлас менен берели. Анан эң чоң нерсе мына ошол бир операцияга 1,250 миң доллар деп атышат. Бул эми аябай бир чоң сумма, 170 миллион сом, бул 2 миллион тегерегидеги доллар экен. Бул эми бир эле баланын бир эле операциясына, бир ушул бир омурткасындагы бир кээ нерсеге гана ушундай нерсе экен. Эми сиз экөөбүзгө Аллах Таала канча жылдан бери бекем ден соолук берип, бир тыйынсыз эле жүрөбүз. Экөөбүзгө эле берип койбостон канча балдар берди. Балдар эле берип койбостон, ал балдардын аркасынан канча неберелериңиз бар. Мына ошол Хамзадан кем калбаган. Бирок мына ошол бүгүн бир тууганыбыздын баласы ооруп атат. Сиз экөөбүздүн 10 неберебиз, 20 неберебиз, балдарыбыз же өзүбүз оорубай жүргөндүгүбүз Аллах Таала тарабынан берилген бир чоң немат экендигин эске алалы, урматтуу мусулман бир туугандар. Көбүрөөк бир шүгүр кылалы. Өзгөчө Рамазан айында ошол садакалар менен өзүбүздү дарылайлы, орозо менен дарылайлы. Иншалла эч ким оорубасын. Өзгөчө ошол бүгүн ал Хамзадан тышкары дагы интернетте ыйлап жүргөн эже карындаштарыбыз толтура операцияга муктаж болгон. Бардыгынын балдары оорубасын, бардыгынын балдарына Кудай Таалам шифа берип, ата-эне бир туугандарын көзүн кубантканды насип кылган болсун. Барыңыздарды мына ошол имам катары, устаз катары өзгөчө Рамазан айында зекет берем дегендер болсо, садака берем дегендер болсо, мына ушундай болгон бир муктаждарга берсеңиздер, чыныгы ордун табат. Мына биз Кудайдын иншалла жердеги тирүү күбөлөрүбүз. Кыяматта ошол садакалар, ошол зекеттер тозоктон кутулушуңуздарга себеп болот. Субхана роббика роббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин. Жараткан Аллах Таала Рамазан айында туткан орозолорубузду кабыл кыл, кылып аткан ибадаттарыбызды кабыл кыл, тоболорубузду кабыл кыл, дуаларыбызды кабыл кыл. Аллахым мына ошол бир туугандарыбызга кылган хайыр, ихсан, ифтарлык орозолорубузду кабыл кыл. Жараткан Аллах Таала садакаларыбызды, зекеттерибизди кабыл кыл. Ажры соон эртең кыяматта өзүңө эселеп берип, бүгүн бизди бул мечитте кандай чогулткан болсоң, кыяматта пайгамбар желегинин астында Фирдаус бейишинде да чогуу болгонду насип кылгын. Ва саллаллаху таала аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахим.